Mideya.net. 银帆岛 dutajya vuga ngo Silver Pan Island, ikirwa cha Silver Pan. Reba filime sasa. 银帆岛 Hangana subiza inyuma gatatu kujya musobanukirwa yasigaye mwihangane. 银帆岛 从20世纪沦为西方殖民地开始， dutajya vuga ati ku kirwa cha Silver Pan ati niwanyu nakorerwaga urumogi rwinshi cyangwa ibiyobyabwenge byazengurukaga mu bice bitandukanye by'isi, 逐渐成为世界 ariko ngo mu cyiciro cya 20 ubwo Silver Pan yaje korerwa n'abanuza n'abanyamerika, 含量世界 ngo kano gace ka Silver Pan kaje kuba isoko cyangwa se ariho hakomokaga opium, urumogi rwinshi rwagurishwaga ku isi hose. Yali worldest 进入20世纪， opium producer. 国际上对 ariko guhera mu kinyejana cya 21 银帆岛毒品的治理 ngo rwose ngo batangiye kurwanya ibiyobyabwenge mu bice bitandukanye by'isi. Silver Pan iragenda isubira inyuma, 一度减少了 ngo ku buryo urumogi rwasohokaga muri iki gihugu ngo 80% baje guhomba. 8%， Silver Pan isubira inyuma. 缺乏优 abari bashaka rwose iterambere ry'ikaritsiye Ya. bashatse ikindi gihingwa mu mwanya wa popi Yenca. cyasimbura iki opium. 近些年来， ariko mu myaka mike ishize 世界各国 ibihugu byinshi byarakoranye 通过多种手段， bakora uko bashoboye 根本上 kugira bakemure ikibazo cy'ubukene bwaje muri Silver Pan. bahitamo kuba bazana izindi crops cyangwa se substitute crops, ibindi bihingwa byaza muri kano gace, kubera ko opium nako poppy flowers zivamo opium zitari zigihingwa. buriya poppy flowers bazikoramo heroine, cocaine, bino bya opium n'ubwoko bw'indabyo. ngo nyuma yuko bahombye 80%, aho ino gace zatangiye kunderwa n'abanyamerika, bahisemo gushaka ibindi bihingwa byahingwa hano hantu. ko film itangiye ariko mu kinyejana cya 20 ngo nibo baproducinga urumogi rwinshi ku isi yose. 怎么走路？我是护送任务， headquarters 遭到武装。 rwose usanga aho twakurikiwe, abantu badukurikiza usanga bafite intwaro, dukeneye backup nonaha. hano bari bafite akavarisi mugenzi wambaye za ntibane, ariko bari mu kamodoka basa n'abakurikiwe ya filime sasa. 好， nimukomeretse abasivile turabageraho mu kanya. tayare kobwa muto wa filime titangiye. tayare bafite varisi ariko tayari irasigara. kobwa muto bamukora ariko tayare turore modoka zirakubana. kobwa yahindukiye inawe kubera kurangara, modoka yaragiye irirenga. kobwa zirakomeza asaye umunsi umwe. kumbe ntabwo ari abo gusa, nyuma ye hari indi yaturutseyo, hari ikindi cyaje. barakomeza baragigira mu muhanda rwagati ku manywa y'ihangu. sinzi umukobwa atwaye ibiki, ndasa shoferi yo nayo asigara. twaherutse arimo aratabaza ngo bamweze backup, abaza kubaho umusada ubufasha. ubwo na rivarisi bafite n'ivarisi irimo iki, ariko mugenzi kano gace ka Silver Pan cyangwa kino kirwa ngo bahingaga urumogi rwinshi, ngo ariko nyuma y'igihe kirekire ngo mu kinyejana cya 21 ngo baje guhomba 80% ibyo bacuruzaga basapurayinga Amerika n'isi yose. ngo biraza kurangira isi yose itangiye gushaka ibindi bihingwa byahingwa hano hantu, hari ubutaka bwera cyane. ko bwageze imbere barabitambika n'inyuma barabitambika. reba filime sasa, 走走。 tugende tujya kugira twacomoka hano. baratangira manywa tayare mabandi gakobwa n'ivarisi nibaraba bakora iki? bacunze ivarisi zirimo iki? jene kwene pamu kanure cyane. aravuyeyo galode yasinze yiswe nde tambuka yemye confidence, ariko baracyabaha barize umukobwa, ariko nabo bafite target nibaza akagendana. bafite ivarisi, sinzi ivarisi irimo iki, ariko cyo bita umuriro we. byanyabyo nakubwiye bitandatu na gihombo cyo kirimo, cyane ko uyu munsi ku giti wasanga filime za Sankara da Premier, Junior Giti ndetse na Dylan Kabaka. kobwa Grenade kobwa zarariwe.
barariba bya nyabyo. Hey, target yabangutse sasu hari warashe mugenzi w'umukobwa kobwa asigara wenyine. Drop your gun, shyira imbunda hasi. Udayitonze baramuzenguruka. Ugarebye ivarisi ndasa mu kaboko bakira uruhazanye moto azarasa vuba zabahereza murashi mwiza rangije bayitonze yambaye kasike sinzi ninde araka andi on mwibuka muri special ID na bad blood garutse mura umuzoshani ndwanyi urebe filime gusa rangije areba ya varisi ari imibare yanditseho yatinzo ya Mauzibo我是林强 ati nitwa Lini nkorera company z'umutekano imwe muri company zikomeye 护送物品一起回 ati rwose namuherekeje n'ibyari byibwe ndabigarura arimo aravuga Lini Ziyanga bayise Cruel Wall mwaribonye nutakwitwe ngo ni kurwero wo Cruel Wall gatinze Miss zarageze irisunika abakinnyi bo ningizo ntago masomera kwanza cyo cyanzanye kubunaza ngo no kurondogora so kuvuga nako basobanurira barakwereka wa musore banza ibyo yibuka niba ari byabaye umunsi umwe nibyo nazi yarari hakuno mugenzi nko mbizi nawe uri umukunda nani buri yayo baribereye ku mazi buri nuzabura usokana umukunzi wawe nubona byanze ugifata nuza synthetizer mujyara mu gishanga cya Nyabarongo niba jyana nimuzavuga musankana naboje ko Nyabarongo ijyano ntawe jyano ngozi utayishiriye yamuzanye hakuno rwose ku kidendezi ku kiziba buriya ngo urukundo na biva kwa bwahuje nawe mutasohokera singomwe umuntu musokane ngo kwa sike apana ibintu bya VIP ntago bikigezweho mufate umujyana ya Nyabarongo cyangwa mujyane ku gishanga Nyabugogo harana za Karumose ari ibishanga mwicare setu mugenzi maniga nimba aratandukanye n'umukunzi we haburuka aje kuno mugenzi yari wenyine afite irungu harahaza kwicara gacuranga ese byagenze bite ese yaramubuza cyangwa baratandukanye je ne kone paka no ndeba naye ndebe uko murebye mureba nibyo babwira maniga ari hakuno tonto kira hakuno kandiko erebye hakuno agent aska kazi kihutirwa Hengshan Street muhanda 78 Hengshan bwatinze ngo nakazi kihutirwa musora akorekera wa filime sasa twatangiye filime afite umwana mukobwa atabara afite varisi anigaza hakuno genda yitonzi tabi musore n'indwanye umuntu utamuzura b'ifilime sora tavuga amagambo menshi zara amafilime yose magambo bari barwa ni nkanje aburage sinkunda kuvuga buriya nibiyega n'ugushaka umugati ne hanye mwira amagambo make usibye ko ageze yanasanga rubarashe kumbe yari surprise Changa happy birthday Ziyanga mugenzi rero bita Lini Ziyanga day to you happy birthday to you day to you mugenzi bafite akaza akora bamutunguraga ari multiplize buriya multiplize ngo nigiye batabikubwiye ngo surprise nigiye babikubwiye bari amukoreye multiplize batamubwiye tanga icyifuzo icyifuzo ntabwo ari ngombwa ukivuge murakoze huhavuze munyabuje bakiraho hari undi muntu waje ku ruhande bwatinze mbaza ari umuyobozi maniga arangije agera musanga hakuno. So, I heard that Legend Eyes says he's going to step down. Ati rumvisha ngo umunyabigwi wacu agiye kuva muri company yacu. You're resigning. Ugiye kuva mu kazi. Here long enough. I'm homesick. Ati rwose nagomeze neza shaka kuba naruhuka. So what you gonna do? You go wrestle with your military dad? Uzaje taha rwose ujye na wrestling na paye muhuje mwiterana amakofe. Uve mu kazi neza. I have to see your face anymore. Muri bajya ngo nshaka kujya kubona isura ya Fandi. N'umuyobora. For the last time, if it wasn't for you. Ati nawe urabyibuka akazi wakoze bwa nyuma iyo abatari wowe. All those science years of hard work would be in vain. Ati bari abascientist watabaye akazi bakoze kakabaye karapfuye ubusa. Kandi warakoze warafashije. Big of a deal, huh? Ati byo birumvikana. Like these seeds. Ati izi mbuto ntuzica amazi. They are scientifically cultivated by the star stuff. Ati zimwe mu mbuto zavumbuwe n'abashinwa
muri kampani yabo yitwa Stowtouch Company, which is a major breakthrough, world's top scientific project. ati uyu ni umushinga wo muri siyansi abashinga bamaze gukora ushobora kuba wa breaking through cyangwa se uramutse uciyemo wabyarira igihugu amafaranga menshi. Out of gene editing, ati ibintu gene editing, and then ati izi ni imbuto zimaze kugera ku rundi rwego. they're just gonna ship them to the Silver Pen Island. Ati rero turashaka zo mbuto muzijyane kuri cya kirwa cyitwa Silver Pan bagende bazitereyo, ariko turashaka nawe uhabe mbazaherekeza aba scientiste. Bibuka Silver Pan tukatangira kuvuga ngo bahinga urumogi ngo leta ziza gukorana barwanya urumogi rwahingwagayo, batangira kugenda bahinga imbuto. Sasa uyu musore bashaka yerekeze abaganga cyangwa aba scientiste Leni's Younger bagiye ko bagerageza imbuto z'ubundi bwoko ngo zakozwe muri laboratoire bazitere kuri cya kirwa gifite ubutaka bwera. So agombe aherekeza abo ba scientists, Governments involved. ati ibihugu bine leta enye zivanze muri kano kazi kandi bahisemo wowe ko aherekeza abo ba scientists, And we've been investigated. natwe badukoze iperereza. There are developments of biochemical weapons, which usibye yuko n'impamvu dushaka ko natwe kampani yacu yaherekeza abo ba scientists nuko bari kuvuga yuko bashaka ko bagiye guhingayo ibintu byazakoreshwa mu ntwaro za kirimbuzi za biochemical weapons. is original security concern. Ati cyumva Jack, ntabwo nshaka kujya muri ako kazi. Mr. President of Boss, perezida arimo araguhamagara kuri telefoni, ndaje. Check your email. Umva uza kureba email yawe, Have a look. harimo ama surprise menshi, hanyuma baraza guhitamo niba uduherekeza cyangwa utaduherekeza. Bakorera security company, zino company zishinzwe umutekano, nko umva Beriseke, Risco, izi company nk'izo. Beriseke usanga zikora iki? Zifasha ibintu bijyanye n'umutekano. Yarabanje abona muri email ze harimo imbuto ngo bashaka kujya guhiga kuri icyo kirwa, abonamo umwe mu ba scientist. Umwe uzajya kuri cya kirwa cya Silver Pan, ni ikirwa cyuzuyemo abandi benshi bahingaga y'iki? Ibimoji, ganja puranta. Bwati nzakuno muri laboratoire, buriya nta kintu badakora muri laboratoire, buriya ushobora no kujya muri laboratoire abandi ndashaka inuza intoryi ziri artificiel bakaziguhereza, ibintu byose birakurwa muri laboratoire. Bwana aragenda agafata samples arebe ko hano bazavamo ibigori bya kijyambere. Professor Yani, 这么忙啊？ uracyari busy? 确实有点忙。 Mba ndava mu kanya ariko uracyari busy. 好了， Director y'umuyobozi acara gukeneye muganiro gatoya. Nase ntabwo nyamwumva fumbire mva Ruganda. 先去看看。 Vari fumbire mborera, hari mva Ruganda, hari mva mase. Ni mva amafumbire na amafumbire. Ya. 严教授， Professor Su Yani. 全世界30%的毒品贩运， Ati rwose twumvice yuko 30%. 全世界30%的毒品贩运 Twumvice ko 30% ibimogi bikwiriye kwizwa mu isi.都来 Biva muri kano gace ka Silver Pan Island. 自引翻岛。这次如果超级橡胶种子能在那里种植推广发 Turimo tugiye guhenga zino mbuto zacu twavumbuye za rubber seeds zikaba zakura 功的话，有效减少罂粟的种植面积。 bivuze ngo turamutse duhinze zino mbuto wavumbuye cyangwa se turimo turateza imbere ziramutse zigiye zikera neza zikagira akamaro ku gihugu, twaca ikwirakwiza rya ziriya mbuto za poppy flowers cyangwa se ziriya mbuto zikorwamo iki? Urumogi. 主任，我对神农21号有信 Director Zu, 心。 izino mbuto za Shenongo 严教授 ni， imbuto zitwa Shenongo nizo bagiye guhingayo, ndakwizeza ko nituzihinga zizera neza. 学专家， Turakwizera nka molecular biologist wacu wo muri China bizakunda. 国际安保 Ati twafashe international security company, twafashe company ikomeye rwose n'umutekano, 公司， niyo rwose iyo bugwerekeze kugira bagucungire umutekano. 他们的负责人已经到了。 Ati rwose n'abazagucunga barahari bahageze. Umukobwa kureba neza yabonye mu musore Lin amazanya kwitwa Andy On, ari mbari bwerekeza uyu muganga Professor Yan kugira ngo ajye guhinga zino mbuto za Shenongo. Urumva Shenongo ari ubu nabyo n'imbuto bagiye guhinga kuri kiriya kirwa cya Silver Pan Island, ngo nizera igihe kirekire tutabonana baraziranye, ngo nizera zikamera neza, ngo bizatuma baca iki? Baca ihingwa rya poppy cyangwa se opium poppy flowers, ni imbuto ziva mu bya kokayine n'ibindi. 这次试种植必定万无一失。 Ati kandi nizere ko rwose bitari bugende nabi. 很重要。 Ati kigeze nuko ndibukurinde kandi ukazina hawe. 可是严教授， Gusa Professor Yan, 你了解银帆岛吗？ yaza kino kirwa cya Silver Pan waba ukizi neza? 当然， Cyane rwose ndakizi. 的气候和土壤， Ndabizi kirima yaho ndayizi n'ubutaka narabwize. 我说的是局势， Ndavuga situation z'ibihabera. 那个地方和你的理想 Hano hantu tugiye kujya kuri Silver Pan Island ni kure cyane. 这108000 Ni kure cyane inzozi zawe. 这一塌糊涂， Politike yaho ni umwanda. 人民不可 林 信 队长， Captain Lin, 我觉得我们说的是两件事。 hano ibintu turimo turaganiraho ni ibintu bibiri. 我指的是从科学的角度， Kandi ibyo turimo turavugaho mu buryo byose turimo turavuga mu buryo buri scientific.
神农21号和罂粟 icyambere turi kuvuga hano ni imbuto ngiye gutera yitwa shenongo 虽然都是种植 shenongo number 21 植物， ikindi ni biriya bihingwa byitwa opium poppy flowers nabyo ni ibihingwa 但是带来的却是截然不同的结果。 ariko aho bitandukanye nubwo byose ari ibihingwa ni resulta bitanga rero winzana ibintu byo kumbaza ngo umutekano waho ngo kirima ngo sinzi 也去不可。 none se ni ngombwa nawe ujyeyo 这里没有人比我更了解神农 nta muntu uzi zino mbuto za shenongo kundusha 21号， niyo mpamvu ngomba kujyaho nkaziterera kandi ndakeka binakwiye 我觉得他值得。 so nuko bimeze please do not disturb mbanza bafite ukuntu baziranye umusore mugenzi usanga yamufitiye impuhwe cyane ntagashaka ko yajya muri kariya gace ka Silver Pan Island bwatinze dore muri ka gace ka Silver Pan umujyi wawo mabandi yawo mbabarira uyu mugabo ni mumuzi yakubise duniye ni muri Ipumani hano hariho bacubije mu mazi hano barimo barakubita musenzi we bari kuri meya w'umujyi hano hari amabandi muri karitsiye muri ka gace ka Silver Pan muze neza kimwe gitsenagira umuhanda mu muzike wowe turakubwira ngo turashaka guhinga uyu mujyi ukazana matatizo hivi na hivi misi jui hena yishimwe gutese gasiya yawo mbabarira bazana kimwe gitsenagira umuhanda kimwe gitsenagira kaburimbi ewe hano runshinzwe umutekano baseye mugenzi we sha byanyabyo barangije bazana undi Deputy Commissioner 几天不见，可好啊？ ako ubundi ja muri iyi minsi umaze utasha yakubaniye 快递本来是给你的， ati rwose uyu mujyi wose twawuguha 是上面被否决了， ariko abantu bakwima uyu mujyi naba turi hejuru 他们非要说给中国人搞什么实验。 ati rwose abayobozi bo muri uyu mujyi nibo bimvugaye n'abashinwa babemerera ko bazaza kurana ubushakashatsi sasa kano karwa ntabwo kari ku bushinwa ntabwo kari ku gihugu icyo ari cyo cyose ntabwo kibereye mu mazi ziba abashinwa bumvikanye iki n'abayobozi b'umujyi wacu 合伙把李先生给卖了。 li uri umugambanyi wa musozi 让李先生我 ntabwo nabagambanira n'ukuri kw'Imana vuga rero 要做事一向公平， iteka n'ibintu byose bigenda neza nta muntu ubangamirana n'undi 要尊重我。 ariko ibyo twari twumvikana ko mwagomba kunyubaha tukaba inshuti nziza 这小人物 nawe ndiwe n'ukuri kw'Imana 当面都说我 abashinwa baraje bumvikana n'abayobozi bari bukuru babemerera kubaha ubutaka ngo bakore ubushakashatsi bw'ibihingwa byabo 我的 nawe nyewe rwose 人物就是个 njye ntacyo ndicyo n'ukuri kw'Imana ntaga hasi icyo yari afite mu ntoki 那留着你， okay niba ntacyo umaze ntacyo byari bimaze no kukugumana nawe mumushyira munsi y'igikamyo 哎 呦 nyakubari yari ifite igitekerezo 先生， nyakubari 我先生在议会的关系你知道， ati rwose mfite angwanye ufite abantu bakomeye muri leta 搞定我一定 iyo ntacyo wadufasha kuri ubu butaka 要种什么东西。 byakemuka rwose wahinga ikintu cyose ushaka basi mbabarira agende yarimo aringinga umugabo aragusya hano nta burage bose ni ibyihebe ubwo ufite so wanyu ukomeye muri leta ngaho ngwino hano haguruka aze nk'uwambaye urwanyuma nk'aya bebeni nk'aya tayiga nawe kamananga so mwana ufite so wanyu ukomeye muri leta yaguha last chance 感觉 mwambone sereza sha 部长， bamusubize mu kazi deputy bamusubize mu ijob yega 莎娜， shana 陪我进城看看干女儿吧。 waje tukajyana mu mujyi nkajya gusura umwana mbyara muri batisimu god daughter cyangwa se uwo abereye godfather bwati nzamagara witwa shana umukobwa wa rumashana bajyane mu mujyi kujya gusura god daughter wiwe sasa hakuno hari akana zihari n'akana gato keza haramugeza ruwazaga ikananga w'Imana 别画了， yengerekera gushushanya 你吃点东西。 banza ugira icyurya sibyo banza ubone uduporezo kugeza rundi wazaga 哎， bose bituriye kuri ka karwa ka Silver Pan 又变帅了。 nkanda fada urakoze rwose nkanda fada 上学开始讲， ndabona rwose yingi wakoze cyane kana hano barakagemurira none ukomeza urye cyane kugira ngo uzajye no mu mashuri yisumbuye umaze gukura 看干爹给你带来什么。 banza urebe utuntu nakuzaniye genzi rundi papa vayo 啊，来就来吧。 ariko ibyo ntabwo bikeneye ntabwo ugomba kumuzanira ibintu byinshi 一个干女儿， ati ni umukobwa wanjye reka nabyaye muri batisimu ngomba kumenyera buri kimwe da akira hakuno
你最喜欢吃的咖喱。za curry chicken ukunda nazikuguriye ubanza urye sasa hakuno 你最近怎么样？ abona rumaze iminsi umeze ute sasa wa musore lini yalogana na mukobwa yani wa scientist ati wari umaze iminsi umeze gute 这跟工作有关系吗？ ese ibiri muri ambaza aho bihuriye n'akazi kacu cyangwa sasa maniga akorera kampani z'umutekano umutekano 了解安保对象的状态， erega ni n'akazi kanjye kugira ngo umenye umuntu tugiye kujyana guherekeza 也是我工作的一部分。 ati umuntu ugiye kurinda ngomba kumenya ari muri conditions zimeze gute ararwaye ashobora arwaye umutima nkamenya nuko mutwaza 你的工作也不需要你亲自到那里去。 atari hano niba byakunda ntabwo byakabaye byiza ubaye wijyanyeyo 这一次试种植对我意义很重大。 ati rwose buno bushakashatsi cyangwa se buno gusuzuma ubutaka tujya gutera zino mbuto bwa mbere ni iby'ingenzi kuri njye ngomba kujyayo nkabaza nkasuzuma 自到场拿到第一手资料。 ati ngomba kubanza nkajyayo nkatera zino mbuto nkifatira amakuru y'uko ubutaka bumeze imbuto bagiye kugerageza guhinga kuri Pan Island 让你去， ati ndashaka kubuza kuba wajyayo 我有的是办法。 ati mfite inzira nyinshi ibyo bintu byakorwa twanashaka n'abandi bantu twatuma bakajya gutera izo mbuto 你有什么资格阻止我 wese urinde wo kumbuza 离婚了？ njye nawe twaradivorushije sasa bano bantu bari mariye baza kudivorusa niyo mpamvu uyu musore mugenzi ahangayikishijwe n'uyu mudamu arimo aramubwira ngo wijya kuri kiriya kirwa mbanza kimukunda ese byagenze bite bapfuye iki kangije ni Professor Yan Sécurité 生日快乐！ rwanza anniversaire nifuriza anniversaire nziza happy birthday ijambo ni birthday fu niba bayivana ye ngo yewe happy ngo yari afite ngo happy birthday yiwe rangije ni nawe hakuno 是让我帮你做的， sana binagusabye kubinkorera bwa nyuma 生意好做很多的。 hari umunyezi afite akaresitora kabo kitwa Maggie Restaurant ayo yitwa Wulia kubura bwa business card 你最近服装店生意怎么样？ abo ni business yayo nyine imeze iti ibyo byose ni ubona gukina ikarita buri munsi 小妹啊， narimo natekereza 不如把她炒了算了。 ati rwose nashaka indi job 我看她挺喜欢你的哦。 ariko uriya mukobwa nabizi ko agukunda 哎， mwana agabanya imikino abantu 我没跟你闹啊。 ntabwo ndimo ndakina 美琪走了这么久， Maggie amaze igihe kirekire apfuye washaka undi mukunzi 不想想你自己， wowe nabwo banza bitekerezeho kano kamwanya mbwa wabuze umugore wawe mwabyaranye uyu mwana yingi wakabaye witekerezaho washaka undi mugore ukamushaka ukaremba iterambere ryawe wiheranwa n'amateka 我想等阿英长大了， zanaza kubitekerezaho ariko byose nzabitekereza ariko umwana wanjye yingi arimo arakura bakira hano hamagaye Lee hamagara hakuno yafataga telefone masaha y'akagoroba inkuba ari nyinshi 来， ega ego yabo kana ziri hakuno hano kare kuri telefone umwana araraba kakana gatoya kana kikubise hasi akana ka yingi bana tumujyane kwa muganga masaha y'akagoroba nta kindi cyabaye twerekere vuba vuba niliye na mugenzi we nangada fada wakana mugenzi na modoka hafi aho karitsiye ni abakene kana bakabambitse amashashi bakubita ku mugongo kana bagakira ku mugongo vuba vuba bareko bakarekiza kwa muganga turebera irahe bayise cruel wow masaha y'ijoro tayari ko bagenda bageze gutya ngo barahura nta mutipe yawo ikibazo kimwe umwana afite ikibazo kugira bamujye mu modoka sha bwatinze arabazi be careful tonde njama neza witonze dani barerekera kwa muganga bwatinze uyu mwana umwiteho baza hakuno 放心吧，抢救很及时。 uyu mwana aza kuba yakira 先心病要去大城市做手术， umwana afite uburwayi bw'umutima kandi akeneye ko yajyanwa mu mujyi kugira ngo arebe ko yabagwa 越快越好，下次就没这么。 byimugire vuba byihuse kuri nshobora ashobora kuba yagize amahirwe 你去把费用交一下。 ngagenda wishyura amafaranga maniga ni umukene afite akaresitora ni liye 对不起，医生， umugabo nyihanganire 能不能再容我2？ ntabwo wanyongera iminsi mike cyangwa nabona amafaranga yo kwishyura mwana agenda wishyure fagitire utano zo kwa muganga muga tugende hakurya niwo mugabo twabonye Lee yawo
umwana Irene Marade ndangije araza afunga hakuno funga ikirahure 最近遇到了一些麻烦事 ati muri iyi minsi maze iminsi numva ibibazo 有一帮外国的科学 hari groupe z'abaganga b'abanyamahanga bashaka ko baturaburiza mu kazi 他们想在青木镇种植一些危险的植物 numvise ko mu gace kacu ka King Mew Town bashaka ko bahinga ibihingwa bibi cyane 什么危险植物？ ibihe bihingwa si dangerous plants ni izihe ibyo bihingwa bibi cyane baje guhinga iwacu ni ibihe bana wibuka uyu mugabo Li Yao ahinga ibiyobyabwenge 貌似是一些可以生产生化武器 nakiriye amakuru ko ari imbuto zishobora zakoreshwa muri biochemical weapons 的植物 ni imbuto zishobora zakoreshwa mu bitwaro bya kintu ariko biri biochemical 一旦种下去 niwamara kubihinga rero iwacu 就完了 ati rwose umujyi wacu wa King Mew uzaba wamaze kwangirika 那议会的人不管吗？ none se naba MPs bahari members of parliament 这么 abayobozi barimo muri leta 多年 iyi myaka yose 上面的人来了又走 abantu bagiye baza bakavaho binacyo bakoze ntacyo bigeze bakora abayobozi bahari 但是青木 usibye kurya ruswa 镇是我 umujyi wacu ugakoma nawe usubira inyuma 他们上面的人不管 ntabwo abayobozi bo muri leta batwitayeho usibye ko ibyo nzabyikemurira abagabo bafite amatatuwaje mu irugu yenda guhura ni Liye na Li Yao 兄弟 mavandi 年我一直找你帮我 ati maze imyaka myinshi mwaka ubufasha 你一直在拒绝我 umaze imyaka urimo urankatira 是时候把兄弟们都聚在一起 ati nicyo gihe none twenge duhuza imbaraga nk'abavandimwe 扳倒 nk'uko byahoze 唐方云 kugira ngo tube tuyobora kano gace ka Silver Pan nk'uko twabayeho dukorana tutagira ubwoba ngo bakoranye kuva kera ramwiyaka 耀哥， urazi Yao 美琪的死 umugore wanjye Magi yarapfuye 寻仇的， yapfuye turi mu bintu by'ibiyobyabwenge 我现在 kuva narafashe umwanzuro wo kutihorera 好好的待他。 muri kano ka mwana nshaka kuba narera umwana wanjye Yingi 我明白 ndabyumva 但是 ariko ukaba nubwo uri gushaka kurera umwana wawe 治病的钱都没有 nta mafaranga ufite yavuze uyu mwana wawe umwana akeneye kubagwa no kujya kwishyura ubuvuzi bw'ibanze no kwa muganga bamufashije ntibatuma apfa ariko akeneye kuba yabaga umutima niba ushaka ko nagufasha kuba twamujyana Hong Kong cyangwa ahandi hantu cyangwa tukamushakira umuganga ukomeye muri iyi si wemera dukorane 同样也是我的女儿 uriya ni umwana wawe ariko nawe ni umukobwa wanjye we niba ushaka ko twamuvuriza mu bitaro bikomeye ku isi twamujyana Amerika twamujyana he 没关系 ngwino dukorane 你不用着急回复 ati njye ntabwo nzaguhatire numva ukeneye igisubizo kizima 来玩 mu minsi ibiri ndaza gufungura uruganda uzaze dukorane ngo bakoranyeho mbere yuko bacuruza ibiyobyabwenge uyu aho yashakiye Magi abivamo 来看过他， umva ubwire minuza Yingi nakamuka ko naje kumureba ni anti we Shana ukabwa rumashana ni umugore wa Li Yao mwana bitekerezeho bambwe ngo umukobwa akeneye kujyanwa mu mavuriro akomeye gushakirwa abaganga bahambaye ku buryo bamubaga umutima bwatinze King Mew Airport ari zavaga mu Bushinwa zinjira muri King Mew yakaritse imwe baje guhingamo iki ngo hari kirima nziza ari ubutaka bwiza bwera vuba ngo niyo mpamvu bahingaga indabyo z'ubwoko bwa opium poppy flowers zikorwamo heroin cocaine na za methamphetamine 坤哥， baje kuhagerageza 我的生日礼物呢？ kubona ni impano ya anniversary yanjye iri hehe 生日啊，不是去年刚送的。 anniversary yabaye umwaka ushize nawe tubaza impano 不要聊天。 we mugabanye izo blague 小坤，报告情况。 kuni komeza utubwiye situation ukayimfasha 大概还有2。 ndimo nakoresha drone ndimo ndara milimetero 20 imbere nta kibazo gihari yaba filime binjiye muri ka gace ka King Mew na gace kari kuri inuza kuri Silver Pan Island nkuko avuga ngo hari karitsiye yitwa Biryo gare kiherereye ku Ijwi Island tayari bakiraho bakindira muri ye karitsiye imwe reba filime zaza yagiye atangira aravuga ngo intermission filime yagiye yatangira bakinjira muri hudu bakinjira mu gisagara rero iyi filime igeze ahantu mwari kuvuga ati bitandatu byanjye ntabwo nahombye bamwitegurira intambara bavanayo intwaro batwaye umukire akazana umusayintisiti 路况 abari imbere mutubwire raporo byifashe biti 500多， 有没有十字路口？ 距离1公里处。 imbere habari imyenda itatanye imbere hari imyenda itatanye bivuze ngo twigabe duce mu bice no mupango ba bamwe baca iburyo ibumoso abandi bakora icyo bakomeza imbere uwo yageze hano arakata n'undi arakata undi akomeza imbere baratatana ya filime sasa babatangiriye mu nzira dore icyo bita ibitoki we uru rwa bitoki urumva
Hey! Nyuma yabo. Dito! Mujya hasi! Mugabo muri serious we! Mugabo muri serious! Havayo! Maeke ngwira seka we! Zanyabyo! Bimbunda ngirarira! Batatanye! Zatatanye! Musore no mutwazi mwiza ariko natuma kagaba kamudepasa nangije avana pisto ndagati mu rutwe farazi gupima komeza hakuno we mwicunge singa icyuma yitonze ndagati umukobwa arabahereza imodoka bayisiga icumba. Sinjira, muvandi wowe meze neza eguka. Twe twabavanye mu nzira, reka duhurire mu mujyi. Let's meet in the city. Reka duhurire mu mujyi. Professor bamubwiraga akagira ngo Maniga aracyamutereta, kumbe Maniga karitsiye arayizi. Yawo mbabarire ntabwo ibicuruzwa twabibonye. Uyu mugabo mbanza bateze babo Professor ari abakozi we bahise mu raporo yuko ibicuruzwa batabibonye nabari hakuno. Abashenje chien baranda burije sha niwe drug dealer niwe mucuzi w'ibyo bwenge ukomeye cyane. Muraho bayobozi muraho yaje guferana abaturage ngagiye gufungura uruganda byahe rwa kuntu ufungura uruganda bazi yuko rukora ji kumbe rukora ibisuki kabindi ikanyanga umunyati abandi ye ofisha goshi ndanezerewe kuburi hano banzuzana imbere avanayo gafifi ariko n'umukiriya ashaka gukoresha umuntu amwereka yuko company bayifatanyije kandi nta n'ijana yashyizeho kugira ngo nawe ukore rwose witanga byahe akira muri iyi company yo niyawe nta n'ubwo ari niyacu bereka ko company ari yawe kandi ugiye gupagasa yinjiza batara rwose bafungura company ngo n'uruganda turanezerewe iki ni igitinda umwana wacu kugira bamuvuze ariko ntacyo bitwaye baje nibwageze atinze bano bazakura n'udufirigo twabo buriya muri laboratoire kugira ngo ibintu bibike neza usanga byose bibikwa mu mafirigo umutima impyiko urwagashya inoryi hopfa kubukene cyugura hate linda bandi urakaza neza muri King Newtown abana kuza kureba baje umutekano muri uyu mujyi ati rwose byose byateguwe neza cyane n'uburyo mu gukora ubushakashatsi byose byateguwe 这是本地民防队长，这是 atara dufite rwose defense team wazaba hafi 农业署副署长， hano dufite deputy commissioner ushinzwe rwose ibijyanye n'ubuhinzi kumbe dore Maniga mwavuganaga na cya kiyebe cya liyawo akibwira ngo mfite abamwe mu bayobozi bakomeye bazafasha kwa mwasubiza abana ba scientist inyuma nawe arimo barimo arapresenta abana ba professeur n'abandi 遇到劫匪， ati anze uyu mujyi twahuye n'ibisambo 这是怎么回事？ byagenze biti hano kikangamo kare bapanze iyo diru 民防队正在调查， ati rwose kipira cyarimo arabikurikirana ati kipira irimo kubikurikirana turaza kumenya aho bateye mu nzira ni bande kumbe na ekipe ya Cyakabare n'abandi bose Chakbi sasa hakuno ino ibandi ni kuri drug dealer umucuzi w'urumogi yibereye hakuno ariko giporezo abasenzi sha twateze nibe bahire kumbuye hari hose ni liye abari maribuka mugenzi umugore we Magi 帮我， liye ngwino mfashe 全世界最好的医生， nagushakira umuganga wa mbere kwisi uzabaga umutima w'umwana uzamukora surgery 他是你的， kandi bagirwa kuri ya mukobwa we nanjye ari umwana wanjye ni umukobwa wanjye she's also my daughter 钱最重要的事情， ariko ikingenzi muri kano ka mwanya 包括那批可以制造生化武 ndashaka turimbure bano bantu baje kuba bateza zino mbuto mbi bazanye zino mbuto ngo bazitere ku butaka bwacu kandi zino mbuto zizakoreshwa mu iremwa ry'ibisasu bya kirimbuzi biochemical weapon buri ibisasu biri biochemical n'ibindi bisasu batera ahantu ugahumeka umwuka ugacaho 发布 ibintu nk'ibyo 之后就不方便动手。 ikintu kiri biochemical weapon ni bya bisasu batera ahantu ugasanga ubutaka bwaramunzwe nibukera nyine umva tugomba gufata iya mbere tukarwanya bano bantu baje kuba bahinga bino bintu iwacu byatuma buno butaka bwacu butazongera kwera kumbe dore za tatuwaje bombi bafite mu irugu barazihuje kumbe hari umunsi umwe bano bagabo bari abacancuru
nimba bari abacanjwe niba zari ingabo za leta ariko barwanya intambara nyinshi bari kumwe ni Liye na mugenzi we Liyawo bakoranye diru nyinshi. Bagiye kurasa Liyawo kariya karitambika Liye tobaguye umugabo uwo munsi umwe Wuliye hangana nupfe bagiranye ibihe birebire bagiranye bafitanye amateka akomeye aho ubonye buri muntu kwitangira ku rugamba banya ko byamera kose ari umuntu wawe wa hafi. Akira telefone boss akira bavuga basunikiriza ta boss yazetsemo ari telefone urugatate nakiriye tu Ale yego Liye bwatinze hana bashinzwe umutekano wande wa Professor Yan tangira kwitegura. 林翔，主任联系了岛国大使馆，正在申请国际协助。 ati rwose numvise bahamagaye kuri ambasade badushakire rwose ubufasha muri international. 他们到这里至少要2天。 ati dukeneye kuba twavana mu minsi 2. 明天就是发布会了。 ejo ni conference. 推迟吧。 bibaye byiza twanahindura gahunda. 不可能， ntabwo byakunda. 我各方面都已经准备好了。 ibintu byose nabiteguye ngomba kujya imbere y'itangazamakuru nkababwira iby'imbuto twazanye tugiye gutera hano. 不可能推迟了。 ntabwo nahindura iyo gahunda. 到底是谁要抢走种子？ ariko se banze baze ni bande bari kugerageza ko bakwibaza iriya mbuto wazanye? 是不是跟化学武器有关？ ese rero byabihuye n'ibisasu bya kirimbuzi? 怎么可能呢？ ntabwo ibyo bishoboka barabeshya. 21号跟这个绝对没有关 ziriya 系。 ni imbuto zitwa Shenongo 21. ntabwo bihuriye n'ibintu by'ibisasu bya kirimbuzi. 你在干嘛？ 帮 hasi urakora ibiki? 订明天的机票。 ndimo nakatisha cy'indege uzataha usubire China. nkambura hano 我不会， wabaye ute? ntabwo nataha zana hano. 不是保护你跟种子。 我不需要你 ntabwo nakurinda ngo ninde zina ziriya mbuto. 的保护，我只需要你保护种子。 ntabwo ndakwiye ko nyine kundinda nyenyene kurinda ziriya mbuto. 所以我才让你离开。我 niyo 才 mpamvu nawe musabye ngo ugende 能做好我的任务。 akazi kawe kakorwa n'undi gutera imbuto twazitera wowe ugataha. 明天人很多， ejo hazabana abantu benshi. 他们不敢怎么样的。 nta muntu watekereza kutwataka hari abanyamakuru hari abantu nk'ijana. 太天真了。 uyu mugore wawe wumva nabi. 放弃所有的事情，然后什么都不做了吗？ hano ngo kucyumva ko umuntu ntacyo yakora buri wese ugomba kumukanira. buriya umugore winangiye umutima aragatsindwa n'Imana aho kugira ngo asobanukirwe bihindura amatiku. 你不了解银帆岛，这里是产生魔鬼的地方，这里 hano hantu hitwa Silver Pan kino kirwa ntabwo ukizi uziho abantu babi cyane amadayimoni. 很危险。 我知 hano hantu ni habi. 道这里很危险， ndabizi ko ni habi. 所以我们才应该去做 nzageza ku cyo ngo bambuza ko nakora ibyo ngomba gukora. ubyumva 改变这个世 ntabwo nahindura. 改变世界，我无能为力。 umva nshobora kuba nahindura icyo ariko hari ikintu kimwe nakora kizima. 我只想保护你的安全。 ndashaka basi kuba nakurinda. 我不希望你永远只是保护我，保护我，保护我。我希望 ntabwo wenda ntabwo uzajya kuzandinda umunsi umwe ntabwo 你支持我， hajya haratongana. 难道你就不能理 ugomba guteza kariyeri yanjye imbere. 给我一点点吗？ basi gerageza unywe bwarimwe. 孩子， ni nuko twabuze umwana kubera iburana ryawe. aramucyurira ati kutumva kwawe ari byatumye turabura umwana. ese byagenze bite? arambwira ati watashye izo mbuto ko zaterwa n'undi muntu wari we wese kubw'umutekano wawe. umugore agira ati ngomba kubikora. gute se kariyeri yanjye? 求你了， ndagusabye basi bwa nyuma 把这件事情做完， ejo niturangiza kano kazi 以后不要再见面。 sinzongere guhura nawe. aramucyuriye ati ni nuko twabuze umwana wacu kubera iburana ryawe. ngo bahawe ijambo. ubu twebwe turi kuri 0 wadi bo bafite many wadi. 由中国专家组成的科研团队 bwatinze hano mu gitondo itangazamakuru. 云帆岛 ati nyuma rwose yuko abascientist bakomeye Cyang- ari witwa Professor Yan of China 就让 rwose ageze kuri icyo kirwa cyacu cya 头一起到 Silver Pan Island Chika. agiye kujya imbere y'itangazamakuru akabanza akavuga ku mbuto yazanye. abandi ba Professor muraho nawe Professor Zhang ageze agura nawe. dufatane ifoto na mbere na mbere. 过来拍个照。 manzi music nguru ufatane ifoto sha umujya studio. batubwiye ko rwose hariya mufite umwihariko mu gufotora. manzi abazanye n'abapagasi biye bose. dukomeze imbere. 是来自中国的年轻教 yitwa Professor Yan Zin. 总统 rwose uri umwunganizi wa perezida. abayobozi bakomeye babahurije hano. 部队长， andova 就 dore n'aya mabandi gwarazamo Liyawo na gengo yiwe. n'abandi bayobozi bakomeye. dore na komishona wa polisi nawe ari aho ngaho. ari imbere y'amabandi komishona wa polisi muzima. 各位领导， ntabwo ni deputy commissioner bagone namwe bagabo 向大 nakabereka abandi bakiraza ngo n'ibitabi mu bantu
同事也 rwose uyu ni entrepreneur ukomeye cyane yitwa Mr. Li Wenyawo ariko dukunda kumwita Yawo gusa ntabwo dukunda kumwita Wenyawo 谁不认识黎先生啊？ rwose uyu muri Silver Pan karitsiye yose arazwi 中国来的， ya narakomeje rwose avuye mu Bushinwa 李先生好， muraho uri Wenyawo 本地的企业家， uri umuntu ko entrepreneur 诺21号， ati rwose urashaka ngo dufashe mu gihinga cya Shenongo 我们 bafite imbuto za Shenongo tuzagerageza rwose tubabe hafi tuzabasapotinga izo mbuto za Shenongo kuzamamaza 开始吧。 ngaho tangira ujye itangazamakuru ugira icyo uvuga mugire yitwa Li Wenyawo ariko bararinda bakamwita Yawo gusa iyo arirambuye bavuga ngo wijugunya Wenyawo 先生们， bagore namwe bagabo 大家好， n'abamwe bashyitsi batandukanye mwavuye imihanda yose 这公司 uyu munsi rwose hagiye kuba icyitwa official handover 弄21 conference 移交发布会， aho rwose abahingaga raba bari buve mu butaka Tumenyo. bagatangira guhinga imbuto za Shenongo 而来的 zazanywa rwose mwakire Professor Yani gukomera amashyi agira icyo avuga rwose ku buryo bari buvanemo aba rubber seeds akajyamo Shenongo 感谢大家的到来。 murakoze kuba mwaje 星野火炬公司 ati rwose uyu mushinga kumbe ushinzwe umutekano areba amaseriveri akurura umuseriveri wareba imirebere y'umuseriveri umuseriveri uzana mu nama amakeke 阶段性的 ati uyu mushinga wa Shenongo 中华民族是农 uzabyara ibintu bikomeye katubereke zimwe mu mbuto twavanye mu Bushinwa 地，也养育了我们。 ati rwose ni imbuto zirenze bazivana mu gafirigo ati rwose twabonye ko buno butaka bwanyu bwa Silver Pan buri fertile cyangwa se burumbuka 彼此真诚， kumbe ushinzwe umutekano areba uburyo umutipe iminwa yarirabuye ni umunywa-tabi ari mu maseriveri arimo amaso yahanze imbuto isi yose rwose izaza hano ijya gushaka izi mbuto iyi karitsiye yanyu izatera imbere cyane kumbe tayari ndamwivugana muri press conference dore ngo amasasu aravuga mu nama babandi yaje bashaka kurasa Professor Yani barashaka kurasa Professor Yani dore ngo akavuyo karatangira we muraburi mwacunga abayobozi bashaka kujya sohoka vuba vuba batari ya varisi irimo imbuto kaga firigo harimo za seeds dore nambara birarota yasiya target dore bani ngo riba ya varisi kaga firigo karimo za mbuto za Shenongo 的种子到底怎么？ imbuto bigenze bite 这是翔哥的计划， umva ziyangaraza kuzikurikirana 就把假的放到发。 bakiraho 小姐，安全我的房卡。 umva mujye muri kano kumba harabatekanye mwe mwitsibye mu cyumba 走， saa turaza kubatura abahereza iki bano bajyana imbuto barimo baragenda ndetse smartphone yawe yaraguhenze none ngo uyishyize mu maboko atabyigiye ngo bayigukorere oya yishyira abatekinisiye b'umwuga ba Isatec iherereye mu mujyi kwa Makuza ahateganye n'umusigiti bayigukorere kinyamwuga muri Isatec bakora telefoni z'ubwoko bwose muri serivisi zikurikira gukora cyangwa gusimbura bateri gusimbura screen yangiritse gukora cyangwa gusimbura aho ucomeka sharijeri kuri telefone charging port gukora kamera itagikora neza cyangwa kuyisimbura tunagufitiye abatekinisiye bakora za projecteri kandi uzadusangana accessoires za telefone nka covers chargers screen protectors camera protectors sanga Isatec ku mbuga nkoranyambaga za Instagram TikTok na Facebook wanaduhamagara kuri 0785 104 091 Andi wa musoleri ye ho fighter boy fata ya varisi irimo za mbuto naga firibere ko kakavarisi avayo ni liye uliye ni baragenda dore mwana kubitana na Andy one dore mwana kubita na agent Lin bagabo bini ndwanyi bagabo ni ndwanyi bombi nawe wagaya hindukiza kabunda jawe fighters babiri rwanyi jawe bagabo kago kubisa Donieni ubugabo bwabiri bugufare ko cabwumve ni mwumva ni mitsi tayare kagabo jawe raka mbona bayishira ku ruhande ubugabo bwabiri ndwanyi hey na filime sasa kumbe bakiraho uko bakarashe mu nduki mu muryango hari wari uri inyuma y'umuryango aho that
arashe ku rugi Professor ari inyuma wahoze ari umugore wa Agent Lin. Maniga wuriye yafashe igikapu cya gifirigo aratangira dore kuza gusaba mugenzi X yari amaze iminsi arimo aramuguyaguya ngo arebe uko basubirana. Noneho yahanganaga na Kihebe amasasu yaciye mu muryango afata wari uri inyuma. Mugenzi w'isi nisakaye ibyo yapangaga isi yapangaga ibyoyo. Naho hangana n'igeno cyo rizana nicyo wakira yamutereye mujyana kwa muganga ese birakunda katurore. Yajana kuno yabira asakuza kwa muganga bazana burankari rebe ko mugenzi ari ko byagenda. Lishyang wagira ngo Maniga aramaze nkuragura batuze kurinda imbuto ati ziriya mbuto nibo bana banje. Buriya abantu biza cyane hari ukuntu bagenda bakazangara ugasanga ibyo akora aberutisha urubyaro cyangwa ubuzima bwe. Ati ziriya mbuto rwose tuzahinga nibo bana banje. Ni imbuto ziko ngo shenongo nimba ari iz'ibihwagari nimba ari iz'ibiki mubijyane gutya yasikiyagarwaye basanga ari n'akamurari. Maniga yasigaye aho yumiwe. Uriya ashaka abagore bumva nabi ntabwo ari bose yambwiye ati wagize ugataha. Rwose nk'uko mubizana rwose kuri BTN TV umva byari bikomeye. Umunyamakuru wanyu nababwira hano byari byakomeye. Buri munyamakuru avuga ibyo ataho tuvugira polisi nibwo cyagera. Afande mutubwira none se ubwo ngubwo afande ubwo urumva none se bamurashe muri ukajyanga afande buri kanya bari kumwe n'abari buraswe cyangwa basigaho n'amisambo. Maniga hakuno byaramucanze none ukora security company bakica umuntu warindaga Captain Lin zazani binjaba 我是银帆岛安全总署的副署长 ati rwose njyewe ni deputy commissioner wa Silverpan Island ushinzwe umutekano 中国科学家遇袭 rwose byabaye 有责任 twumvise ko umusanzu twanyu bamwatatse 目前我们掌握的情况有限 wowe tuvugana amakuru dufitagije 调取了现场监控 no kumakamera ntabwo twabone ko twamenya abantu bari bo 镇上监控又少我们无法弄清这些人的去 tuvugana rwose amakamera yaravango hari ahantu barasiye 预想 他们做得很干净， amakamera basibye amafootage 什么也没留下。 nta kintu basize 杨 inyuma 哥 janga 我在死亡劫匪身上拍到的纹身 reba tatuwaje nabonye kwibandira imwe 他们全部来自于 mu bandi yaje 政府军特种部队 ati ni bandi muri Silverpan 响应国际号召 ariko bavuze ko ari abantu bakoraga rwose 特种部队 hano hari wabonye tatuwaje gusobanura ibya tatuwaje 江哥这 江哥 死亡劫匪身上拍到的纹身 dore tatuwaje imwe mu mabandi yarashwe 他们全部来自于银帆岛前政府军特种 ati rwose bavuze ko bahoze bakorera leta ya kera ya Silverpan bari muri special force 代号19 ati bari bafite code yitwaga Griffin 10几年前响应国际号召他们 ati rwose bamaze imyaka 10 bavanywe mu kazi 参与清剿毒品 ariko nyuma yaho bavaniwe mu kazi batagira special force batangiye kujya mu bya drug trafficking cyangwa se gucuruza ibiyobyabwenge 但是现在开始有人贩毒 ati abo ngabo nibo bari bajana kurasa n'ayandi makuru se 好的 ibyo byohereza Jack umuyobozi wacu Jack, Jack njyewe help me to find it. mfasha kuba twabishaka Just do it. we binkorere I don't care, just do it. ntabwo bindeba bikore fandi ntuhagarire kampani y'umutekano sasa hakuru Maniga mubwiye ngo hari abari muri special forces bitwaga ba Griffin 香哥， Jiang 欣姐情况不太好，但你 Zin ntabwo ameze neza 已经从国内起飞。 atatu byabagiye kumushakira indege imusubiza China wa muganga bakoraga icyo professor bacungaga bagiye kumushakira indege imusubiza he China tayari bwatinze hari abahora bacengera ibyo bacengerera kumbe dore hakuno Maniga 有你在，就 erega nameze ubwo hari ibintu bizamera neza newuriye yazanye za mbuto za shenongo bajya kuzibika kumbe Maniga 好嘞， ye 东西要去实验室全部销毁才 erega ntacyo babitwiye kuba wakwangiza buri kimwe reka tubike muri laboratoire 在，整 abagabo bacu baraza kuba baza vuba vuba 个银帆岛就都安全。 kandi ibyo dukora byose turi kubikorera mu mujyi wacu wa Silverpan igihugu cyacu bizamera neza 教授说 ariko numvise ibintu professor yavuze 他们是种橡胶的， bano bantu bahinga rubber ntabwo bahinga ibintu byakoreshwa mu bisasu bya kirimbuzi 别听他们瞎说， erega nta muscientist wakubwiza ukuri abantu niko bahoze bavuga 世界和平啊！
abakire bose ntabwo bigeze bifuza ko isi yaba amahoro, ko isi iri mu mahoro ntabwo bunguka. Abacuruzi b'intwaro bateza intambara kujya bacuruza amasasu, abacuruzi urumogi bararucuruza kugira ngo urumva abafungwa bafungwe, abafungwa batabonetse abapolisi ntibahembwa. Bivuze ibintu byose ni magirirane, ni huguha, niko isi yesitaye. Bamwe ahinga urumogi umupolisi akagufunga, umupolisi agahembwa, umucuruzi w'urumogi nakakunguka muri za mbuga bafunze. Ibintu byose ni huguha. Tangiye kugenda ibuka ibintu nuza yagendaga ko nali bano bantu bako bari bamanitse 将来还会反对。 bari bamanitse amaboko bemeye icyaha, ariko ubwo batu bari bibye urumogi rwacu, nubwo bari batsimba bazi n'ubutabaza rugurisha. Babyizi yuko se iminu z'ibyatsi n'imizi yabyo kugira iyo mizi itazongera igakura. Vana mbere umutipa akora ibintu bidahwitse kamanega kabibona. Defense team irimo yakora iperereza. Turacyakeneye amakuru ahagije. Iyi situation tuvugira cyari compliqué. Ari abayobozi bakomeye bahuriye hano kuri uza ku makuru. Bitangaza amakuru. Ariko izi mbuto za Shenongo bazari z'agaciro gakomeye. 之前我让他们翻遍了这几年国际上重要的生物科技。 Ariko neza kumva amakuru ko bashaka zakoreshwa mu bisasu bya kirimbuzi. Ziriya n'imbuto rwose zakorewe editing. 基本排除了这种可能。 Hano baravuga ibintu byitandukanye ku mbuto, baniko ibyo ntakibyitayeho. Akene kuba yamenya ninde warace egisi. 讲的是当今最先进的生物基因逆向编辑技术。 Ati rwose arashaka kubasubiza inyuma technology mu bihingwa. 是的生物基因逆向编辑到其他。 Hano buri umwe araje avuga ibyo avuga. Hano buri muntu avuga ibyo atekereza, manike ibitekerezo biri ahandi. Barashaka ninde warashe egisi. Payadi. 还不够成熟。是的。 Professor Steven 史蒂芬教授的图 ibi rwose turaza kubikurikirana 中的将龙舌兰的耐旱基因 ati rwose turaza kubikora neza 在南美的干旱地区实现了粮食 kandi uko byamera kose turaza gushaka ikindi gihingwa cyajyayo aho banashaka kwibaha icyo gicuruzwa cya Shinongo 我关注了 mukore ibishoboka muri buryo twagaruza bino bihingwa byacu byibwe byari bimaze gukorwa muri laboratoire 徐主任 Director Su 神农21号最大的优势是什么？ ahubwo byaba ari amahirwe tubonye bino bihingwa byibwe ni nda bitwaye zino mbuto 时间快，还有对水土的保护。 ati bitarahingwa bikura vuba vuba 和神农21号种出的橡胶树， ati zino mbuto za Shenongo murebe buryo kizagarurwa 那这一带还有什么植物 harya hano ni ibihe bihingwa bihahingwa 收获？ 罂粟 hano hahingwa popi cyangwa se ibikoreshwa mu rumogi Local Charlie at International Security HQ, right? aza guhamagara Charlie wo kuri International Headquarters bamwe umutekano Drug dealers. hanyuma turebe ni bande bacuruza hano urumogi tumenye n'ariho bibye biriya bihingwa byacu ndavuga ni ukuri bwatinze hano baza ku makamera kureba neza 强哥，教授好像被挟持了。 ziyanga professor naye maze yashimuswe wundi sasa rundi mu professor ngo waribuze muri ikaritsiye 请的医生已经落地了。 urumva ubwo twabonye bino bihingwa tugomba gushaka mu professor ubizi wundi akaba yadufasha buryo twabyihingira tukarya amafaranga sasa bibye imari ya leta yari igiye guhingamo iki za mbuto za Shenongo akaza neza muri kano gace ka King Mio sasa nyuma bibiye imbuto banazuri mu professor uzabafasha kuba bazihinga none aya mafaranga bakayirira communication professor akeneye communication imbere ya byose professor bamuzanye hakuno yafashwe na Kashana kama gakorera liwe ni yawo cyangwa se ri yawo 翔哥 halo ziyanga banciyo barimo baraza aho ngaho muri bageze imbere police 大超 we musubira inyuma basubiye inyuma hari ndi yabitambitse police on duty apolisi mu kazi 帅哥 bogane turongeye turahuye mereza uwo professor wundi bamushimutiye ku kibuga cy'indege sawa ntacyo kamuvanayo tayare sana bogwa rumashana maniga ratangira babibya undi mu professor yo bamushimuse aza kubafasha kuba bamenya bino bintu bihingwa bite byunguka bite ibintu nk'ibyo tayare hari ukuntu usanga imbuto ziri muri firigo ariko uzivanye muri firigo ukava kuzitera zitakabaye zakageza ku rwego rw'uko bazakura ngo zizaterwa aho rero hakenerwa umuprofeseri ubizobereyemo ku buryo wababwira ati zino mbuto zirabura iminsi n'iyi zikaba zaterwa hari abasaze karimo karakubitwa
kugera aha sanga professor kumbe yakarashika 帅哥， bogare 看样子是我赢了， bisa nkaho natsinze 请放下。 shira imbunda hasi maniga yitonze yambika imbunda hasi ayare maniga rakaniga gakobwa naho nindwanyi naga hakurya uruzingo fata professor atarajyana professor atarajyana professor dore ngo arahura na wuriye umwamurasiye umugore barafite ngo ndoko bakwiyunga bamwiciye tayare dore ngo namba rerota Soldier boy umwe yahoze muri special force ajya gucuruza injaga undi ari muri kampani nshinzwe umutekano pero umuniga kagabo karakomeye tugabo bwombi ni inyuma kanda amaso shaka kumanitara kano gafata professor tambuka yakura waruzingo we aterutwe tugabo urumva ni mitsi bwombi burakomeye tugwandi hene bagabo ziraha bugabo bwose nako wagaya box ye mutatabaye bugabo bwose butaye ni bumwe nanjye ndafata kagabo gateru wakajwiga kagabo arakaniga ariko yakicaza kagabo gateru wakajwiga kagabo nikumva bwadatabaye bitandatu na nyombo kirimo yewe kagabo gacaho mugabo turamwe bagusha tukumva inzogera mu matwi ageze akagabo arakabura kagabo gahita gakina biroko rebye hano hasi sanga katano ya business card yako ya Maggie Restaurant. Okay. Maggie Breakfast Shop. Wuriye zina rarimenya. Kagabo karamushose shawo. Kagabo karamukomyi. Hey. Bwatinze professor amuzana hakuno. Azana nwa mukobwa shana mukobwa arumashana. Jendanis. Shani, karibu. 辛苦了，宝贝儿。Dakoze sheri. 武烈， Wuriye. 这一切， Ubungubu 朋友， buri byose turabifite ubwo turi kumwe. 他到底是什么人？ Uyu mugabo ninde? Who is he? Koma mu ntoki. Shaka kumenya uwo ari we. Hari undi muntu bazanye. Arambika hasi mu gifuka. 这个人贪生怕死。 Uwo mugabo ari muri uwo mufuka atinya urupfu. 他背叛了我， Yangambaniye. 饶了他，我就告诉你一切。 Numwica nakubwira buri kimwe pe. Nakubwira twashimusa impamvu twamuzanye. Kiri imbunda. Pofora umuntu mubomora isasu ryo mu mutwe. Uhuriye. Baza kunira ibyo guhotera abantu. Sawa rero byange. 都是在贩毒啊！ Ese Gramford uracacuza ibiyobyabwenge ya drug dealer. I don't know you way. 没错， Yego. 我是在贩毒。 Ngurisha ibimogi none. 你还记得 Ese uribuka? 做什么的吗？ Uribuka akazi twose dukora. 你明明是个强者， Wawe uri umugabo ukomeye. 弱者一样的活着。 Rero nukabeho nk'abantu b'abanyentege nkeya. 当年你救不了你的老婆， Uri mugabo mu myaka yashize ntabwo washoboye gutabara umugore wawe. 今天也救不了你的孩子。 None n'uyu munsi utangiye kuba umunyentege nkeya gushaka gutabara umwana wawe. Kuba ncuruza urumogi ikibazo ni iki? Uzakunza igikenewe nuko nzaguha amafaranga ukavuza umwana wawe. C'est tout. Uriye. 看看今天的世界， Banza urebe isi ya kera urebe n'isi y'uyu munsi. 您的在实验室制造冰毒， Abantu bakomeza gukora urumogi rwo mu bwoko bwa methamphetamine cyangwa se meth. 杜冷丁、 Bagakora dolantine. 芬太尼， Bagakora za fentanyl. Yose ni amoko y'urumogi. 他们为什么一直还要在禁毒？ None se kuki wakomeza kurwanya urumogi kandi hari abarusha n'amafaranga ubunguke? 就是要抢光
我们原产地的生意。wewe kuki ushaka kwafata business hano ku ivuko rya business ngo wasenye business yatunze abakire benshi. Professor Stephen. Turakaza Professor Stephen. You welcome me like this? Uranyakira n'ibipingu se. Professor Stephen vana ipingu. I think Shana has told you. Ndakeka Shana yakubwiye ibyo nshaka. Sir. Nyakubahwa. I will not work for you. Ntago nagukorera njyewe ngo. Believe you will change your mind. Ndakwizera uza kuri guhindura intekerezo. No. Oya. Look. Reba hano. So umugore aya n'umwana uza aho bari. You damn bastard! I'm telling you, umuryango wanjye. Don't you dare touch my face! Uzankorera ku muryango uranyumva? Muze wisara. Sir. Professor. All you have to do is just do your job. Icyo usabwa gukora no kudukorera akazi ugakora akazi kawe. Ibindi funga umunwa. Tatua. Ondoka kwanza mbere. Gasia. Hebwe barabwa mukora akazi mukajya mukizigiza. Kora akazi ufungura umunwa. 昨晚在我市青木镇发生 hano ku makuru nta kindi kibaba bakwikiza. Ati rwose nyuma y'ibihe birebire abantu barasanye aho tuvuganira ahangaha baba abanyamakuru yamurashi. 哎，翔哥， Beta Ziyang 资料都收到了。 ati nakira amakuru ava muri Griffin Unity. 刚才比对了照片， nkurikije amafoto nabonye 大致比中了几个人。白天领头的应该叫吴烈。 ati rwose umwe mu bayobozi nabonyemo ni uwitwa Wuliye. Wibuka ruwa turagaye ka business kandi kiwe. Sasa hakuno baje gusangira bona abavandimwe. Wuliye ndashaka gusubira mu ncuzo y'ibyo bwenge. 不想试试吗？ natetse steak neza. Ntago wagerageza. 只要你肯跟着我，就没人敢动你。 ati rwose wowe numara kwinjira muri business neza nta n'umuntu uzategereza kuba yagukoraho. 弄成这样的， kuva na mbere twe tumeze nk'abavandimwe. Kuki afashe imyanzuro nk'iriya? 本不是一路人。 erega ntabwo tukiri kimwe. wowe ucuruza ibimogi njye nahisemo mu buzima bwa buri munsi busanzwe. drug free. 不想想你的女儿吗？ ntabwo ugitekereza kuri mukobwa wawe cyangwa? 只要你肯留下来， wowe mu gihe ukiri hano 你我兄弟，从此不分彼。 tuzaba abavandimwe by'iteka ryose. 你的女儿 rero umukobwa wawe 生来就是银帆岛的， iteka muri uyu mujyi wacu wa Silver Pan azameze nk'igikomangomakazi. ntabwo nabyemera kwabaho gutyo ariko azagira iherezo ribi. awazana umuteto nimba wumva bitakunda ese nakwinginga. Wuliye ntabwo abyumva. 我知道， ndabizi 今天出不去了， ntabwo napfa kuva hano uyu munsi. 那我就没办法了。 ariko ufite n'amahitamo bazivanayo. 给烈哥倒杯酒吧。 reka manze nsukireriye icyo kunywa sibyo? umukobwa wa Rumashana bamwita Shana araza asukireriye ka wine. umukobwa asa n'umwicira ijisho. hano ntabwo uri buhave wowe tu. ndangije ati mbona itogosha ku mutwe w'umukobwa. gora boss. sha gende sha. barangije bamurasa mu rutugu. Wuliye bamuhaye iry'urutugu. 到的毒贩资料收到了。 bombe hakuno. 资料比对过了吗？ 比对了， taarifa hizo nabonye 头枪 uriya mugabo uri weni yawo yahoze ari muri unit yitwaga Griffin ariko asigaye ari drug lord. 明白。 shakira buri kimwe kuri we. undi ati gari nabyumvishe. bamenya ahantu umugabo aherereye. kirimo aragenda nyuma mu modoka banegashe mutaka modoka ivu tuve hano hakiri kare. yaragiye mu rupangu rwa mugabo weni yawo wari weni yawo. ati modoka y'umupagasa aramuhoramisha. ya aya masaha y'ijoro se sha kiraye kipakinori akiri Faridi. umugabo akiri aho gize gutya. papa papa papa
Papa umeze neza? Papa. Mana kachire papa wako. Papa, 没事 papa. Papa umeze neza? Kumbe yanganda fada. Hano mushiti yaraje. 爹，你快过来呀！ What father bako? 你没事吧？ Mwana umeze neza? 床头第2个抽屉有个小盒子。 Mwana mutugezana ya munuza ya medical kit. Arakunsanga abazungurira mu ruga sitemo amabande utuntu twibanze paracetamol kamato gisiri kore. Azo yago ryamwinjiye ryamutwitse gusa. Niba ryamwinjiye je ne connais pas. Niwe. Mbere zahakomereza. Umwana ni gusanga ukana karakuze mu kamwe gaje tarumashana kumba kana niko gahandura amasasu. Ibisasu ryamwinje kuntu ringana. Aha. Naho rubanda bari amabuye. Kana umiwe. Kana kari yupa ukarumirwa gusa. Ndebera ijobo. 播报一条紧急通告。 Ari amakuru yihutirwa. 目击证人 Ati rwose byagaragaye umunsi 涉嫌今晚 uwitwa Wuliye yarara abantu barasa n'ijoro ryashize. Dore umugabo imbere y'umwana yenga makuru aracicikana. Gose avuga ko marahigwa. 同伙暴徒 Uwamubona yamufunga vuba vuba byihuse. Aho tuvugiranga amafaranga arimo amaze kugera ku bihumbi 10 by'idolari. Uwabona Wuliye baraza kwica umuprofesori w'umushinwa yamufata akayahemberwa. 你的证件在哪里？ Iranga muntu yawe irihe? 偷渡出去。 Bashaje byituma ava muri uyu mujyi akiri kare. Ngomba kuvana hano ariko banzujyanira umwana. Njye ntabwo nahita mvano. Yingi ngono tugende. 快点啊！ Bapangira vuba. 你在箱子头等你啊。 Manege gize gucebona mugenzi we hano kuguru bamukase. Yibuka umuntu bazanye mu mufuka wa munsi. Bamubwira ngo murase ngo yagambaniye nde? Nani? 你腿怎么了？ Ukuguru kwawe byagenze bite? 刚才 Ngira nonaha. 你装的是你吧？ Nakubonye uri mu mufuka ahantu. Byari bimeze bite? 是我。他们为什么要我杀了你？ Yetse byagenze bite kucyuriya mugabo yansabye kuba nakwica? 为什么说你是叛徒？ Kuki yakwisa umugambanyi? 因为只要你开枪杀了我， Uko yarabitswe numara kundasa. 这个世界上除了李文耀， Nta muntu n'undi mwe uzabusigaye muri iyi si. 再也没有人知道这个秘密。 Uzamenya ibanga rya Liweni yawo. Ese iyo uyu mugabo babwiraga ngo araswe ibanga buri Liweni yawo azi ni irihe? Reba filime. Impamvu yari yamusabye ko amurasa ngo nuko ari ibanga ry'uriya mugabo Liweni yawo abitse. Cyangwa ari yawo. 什么秘密？ Niriye banga se umubikiye. Vana yimbunda. 安团，你干什么？ Nani wakora bicha tuntunga imbunda kana. 自从你回到李文耀身边，我没有 bagaruka 一天是睡得着的。 ntabwo naryama n'umunsi wa rimwe. 我当年欠下太多赌债了， Mfite imyenda myinshi y'urusimbi 都是李文耀逼我的。 kubera ko yaramatirije. 他逼你做什么了？ Nasi yagwatirije gukora ibiki? 他希望你 Yibwiraga ko 全心全意帮他， ko wamufasha 了无牵挂， ko atazongera guhangayika. Sasa sinzi ibyamutegetse gukora ku buryo yamufasha. Babarire Magi. Sasa Maniga niba wishe Magi inshuti y'umugore we. Nani uyu babana? Niwe wishe umugore wa Wuliye. 你杀了妈妈！ Yari wowe niwe wishe mama. Yaramutumye ngo amwicire umugore. Namara kubura umugore nagenda azaba agitekereza azongera asubire mu icuza ry'ibiyobyabwenge bakorane. Amaze kwica umugore wa Wuliye, Wuliye ntiyabikoze. Liweni yawe niwe wamatirije. Liweni yawe. Dore ngo barambarana. Dore ngo barambarana. Yabwiye Kamana ngo yica umugore w'uyu. Bandi bagufata umuvari mwanjye bwite. Guto amemukira. Wewe baba ho. Bana yo nica umugore nanjye akabera napfuye. Bare numifata nabi. Barwanira kabunda. Gatwe. Ko bakagize imunda yari irashishije. Bunda yagize gucyakora mu mbarutso mu mutima. Liweni yawe yatumye Maniga nani ngo agende yica umugore wa Wuliye. Ngo namara kwica umugore we ntagenda azatekereza azasubira mu kazi ko gucuruza urumogi.
Maniga n'umundi byarangiye adasubiye muri ako kazi. Akimara kumurasa arabari amenya aho Wuliye atuye. Wuliye dore ngo aratangira. Dore Wuliye ngo aratangira. Fandi kugera hano sanga ifoto ya madamu umugore wande wawuriye yeza sanga kana zaguye hasi kana zitoya akana kagira uburwayi bw'umutima yakanu gatoka mugaga kanzi bigenda nabi Unbelievable. Ntabwo byumvikana. Perfect. The scientist who made this. Umuscientist wakoze zose bino bihingwa numuhanga. Been working on it for decades. Byamaze imyaka irenze 10 babyigaho. Right now. Ariko ibi ntabwo nabyishoboza nona. I need all those gene editing files. Nyene zira files ziriho amabanga y'uburyo bino bintu byakozwe. Through all the database. Nyene yamezi maze kujya nje muri database mbyige neza. Bagisaza we. Wait. Ntabwo nategereza. Editing files. Izo gene editing files ziri hehe? The hands of the scientist who made it. Ziri mbigazo y'umuscientist wabikoze. Anda kandi yani baramurashari mu bitaro. None. Sorry. Babarire. Professor. Gerageza abanza uruhuke. Sibyo? Baje gushaka umusanti twakoze iki? Sasa mugenzi Fande Lini yafashe kakana. Akana kawuriye akazana kwa muganga. Ise ari hehe? Wuliye abavuze Wuliye amenya ko akana yazanye ari akana kawuriye. Umuhamagare kuri nimero. Ise umwana za murebe. 林队长，严教授情况有变化，你快给我。 Captain Lin, rwose situation ya professor wawe ntago ari nziza. Kumbuye nawe yaje hakuno byamucanze yaje hamagara Yingi umwana we umwana yari umujyanye kwa muganga umwana zari zahwereye. Yamenye ko liwe ni yawo atamwifurije ibyiza kuva umunsi Nene wanagambanye ngo amwicire umugore we. Wuliye nawe yamaze ko yamenya ukuri kose. Yingi. Aya. Yingi. Yetonze yashatse umwana we Yingi ntawabona nagaze ko umwana yajyanywe na umupolisi bahanganaga mu bitaro. Katurebira herera he kiraho telefone irasona bari batanze business card ngo bamuhamagare. Wuliye umukobwa rwose ari mu bitaro by'umujyi ari hakuno Runda hospital. Maniga naye n'ubukene n'iki n'akamodoka nta n'iki arahakandagira none kariti usanga nta moto nta kepfo ka ruguru ntaki uyu karanga kuri mugenzi we Professor Yan. Baraje Professor umutima umutima naguri gutera baza gushitura umutima wagiye umutima uri kure mugenzi Maniga aragikunze umwana w'umukobwa yumva ko basubirana bigeze ngo babanyeho baza kubura umwana nimba aravuye mu nda niba ntumbaza uko byagenze ibyo murora nanjye nibyo mbona. Wuliye nawe akana ke kari hakuno nakarwaye umutima bari mu cyumba kimwe bana bari ku madirishya yegeranye. Bashituye umutima tayari. Yasabujaga kubitwa n'inkuba utumenya ko yakarenze kare nta kintu bukiramira yomere ngo twi umenya ko nyine twi pake pfi ya rwabijoje urusororo. Maniga Wuliye umwana we yagarutse juru. Fandi yarebye ikibobo cyamurasiye mugenzi Egisi umu expired wiwe
n'umujinya wose ikibobo kiraho aha afata agasiya yizana hakuno sasa we shenzi cyebo data we warushenzi we 我跟他不是一伙 azana hakuno kumanga uganemera kuri etage 阿凡你 basi nunanyica bite ku mukobwa wanje ibyo nakoze byose nabikoze bw'umwana wanje urugo ryi gambwire 你看到没有 urabona hariya 你救得出你女儿等到这里全都是超级有所 wowe urabona uyu mujyi wawuzuyemo urubiyabya bwawe none atabara umukobwa wawe urabona atazicwa n'urumogi ruri muri uyu mujyi 你觉得他还逃得掉吗 urajyaga basi niyo umukobwa yakira azakira urumogi mwishoramo amafaranga 我能怎么办 ese ushaka nkora iki abapolisi yamukubise ingingo ati umukobwa ashobora kuba yakira umutima ariko se niba mushora mu biyobyabwenge byo azabasha kuba yabisavayivinga 种子在哪儿 imbuto ziri 我可以帮你找回我问你 ariko nagufasha kuzibona 种子在哪儿 ndakubajije ziri he 在利本耀的实验室 ziri muri laboratoire ya liwen yawo li yawo imbuto ziri muri laboratoire vadi kasiya 凭你一个人 ntago wamutsinda uri ku giti cyawe 好好照顾你女儿 wite ku mukobwa wawe nangiye kujya kumuhiga te ku mwana wawe nangiye guhangana nande na liwen yawo sasa maniga mu gitondo yaje yari impande y'umwana we burinda w'umukeraho bandi ya kayingi yitonze buri hari amagambo umuntu akubwira 你看到没有 urabona biriya 就算你救得出你女儿 aba nubwo umukobwa yakira mu bitaro 都是超级有所 ese azabasha gutura muri karitsiye yuzuyemo ibimogi n'ibiyobyabwenge buri hari ukuntu umupolisi akubwira ijambo waba uri umuntu utekereza rigasigaye gukorogoshora mu mutwe nawe ukaritekerezaho ese umwana wawe nabasha kuba yarokoka akava mu bitaro runo rumogi muhinga mushoramo amafaranga ubwo ubona azarucikira he niba umwana wawe umwifuriza ibyiza wowe urumva wakomeza gushora mu biyobyabwenge bande yamukubise ingingo manega akomeza yitekerezaho arahenda asiga umwana mu bitaro arege umupolisi akubwira ijambo nawe ukihitiramo icyo gukora manega yabuke leta yamushyizeho 10,000 by'idolari ku muntu wamufata akamuzana ni wuriye arimo aragenda manega jana we n'indwanyi bamushyizeho 10,000 cy'idolari imbobo za karitsiye mani 10 ry'idolari ni menshi bro 15 z'amanyarwanda bro uzaba wapi sasa 我已经到了1万 bana ku mutwe bari 10,000 cy'idolari bavanayo imihoro abamajyambiya abinsururu babandi kuri ex special force waza mu gisirikare kubita inzererezi soja boy azo umusirikare wakivuyemo akabibandi ukamuzana itabi rya karitsiye akiraho umwanda wukapfa iki cyo noneho kirangire ucira mu ntoki bamwanda uragwira kweri maniga afatwa na bagenzi be abakozi bari we ni yawo sasa harwemeye yihama abandi kugira ngo amenye aho abagenzi be bari yari yabajije fandi nako yari yabajije mugenzi wuriye ngo uriwe ni yawo atuye arangije bamuzana ku nabi ubwo yitanze 欢迎光临呢，林队长。 Captain Lini 我的人呢？ abasore banjye bari 我 muri utishwa n'iki dufite umwanya uhagije 喝一杯怎么样？不喝我。 babande tukanywa nabaza abasore banjye bari he 你单枪匹马的来到我这里， hano waje wenyine 凭什么觉得 n'iki gituma wumva ko 还可以提条件？ ibyo uvuga ari byo byabanzwe imbere 那你要的东西， uko hari ibyo nshaka nshije mfite naho ushaka kuba ndi wabizanye ibyo nagusabye wabizanye 我现在就可以把你打死。 erega ubyizere cyangwa ubihakane nakwica none abarazimutunga 文件到底在哪儿？ file nakwatse zirihe sasa file zimwe professor yabakaga Steven areba hano
ISC. hano mu gakapu ka ISC bakaza bafata kuri za nyuguti za ISC telefone karimo indani kira professor Captain Lin 我是个说话算数的人 njye n'umugabo w'ijambo ryanjye nkurikira 想见的人 nakwereka abasore bawe bari kumbe bari bashimuse na polisi bagenzi be dore babahambiririye ntabwo ntabwo ari abapolisi bashinzwe umutekano ni company 林队长 Captain Lin 小哥 nzanga 我被他杀了 bishe kuni bamuhitanye 去快给我报仇 horera kuni mugenzi wacu vandasekamo nguri hariya yazanye imbere mbere tuyasite mukoramo akazi byihuse Fandi 林队长 你不会真的以为 hasi kwisaza gutyo 交种子就可以改变整个银帆岛 ese ucyakwa sina mbuto mwari mwazanye tuzahindura urunongo muri Silver Pan Island 我相信的是科学 ngenezerera muri siyanse ntago nezerera mu bintu by'ubuswa nk'ibyo byanyu mu maso yawe 岛就是一片原 ubona iyi Silver Pan Island ari ahantu aheze inyuma n'amateka 留下一个个烂摊子 iyo momora ari ahantu asuzuguritse mwakabaye mwaraharetse 你们的家 mwahaje ko mwabonaga ari ahantu hafite iterambere ariko situwasiyo yacu itandukanye n'iyanyu 他家人重罂粟 niyo mpamvu se mufata imiryango yanyu mukayihingisha ibiyobyabwenge 这有什么奇怪的吗 wowe si ikihe kibazo 一边种的是大米 wahinga urumogi 黄金 wahinga umuceri iteka iyo bikubyariye amafaranga byose ubigereranya nka zahabu aho uvana amafaranga niyo zahabu yawe 不管所谓的狗屁 ibyo wakwita ubutabera cyangwa se uko wabita kose 银帆岛就是 icy'agaciro ni Silver Pan kizamera nka paradizo ahava amafaranga hose tuzahakoresha abo mwaza mwana iki hano 你自己的妄想 wowe niko ubibona 那些所谓高尚的 funga umunwa nawe ufunge banyabinyoma gusa muraza muje guteza imbere karetse mwateje iwanyu imbere ara twavuga ko ari iterambere dushaka iyo ni imitwe y'abanyamerika baraza ngo iwanyu turashaka kwateza imbere kumbe baje kuhamunga mbabarire 严教授的死就是个意外 ariko urupfu rwa Professor Yan na Rwanda narugize amape 的名字 ntabwo yemerewe kuhavuga izina rya musenzi we kamusuke inzoga nta kundi tumwunamire turamwibuke 林队长你带来的资料是真的吗 ati file wazanye niba ari nyayo bini biragenda neza murataha amahoro kumbe hano hari uwo bafashe ni wuriye wegeze nabisha wuriye bamuhuraguye kumbe manenga ari maso mukanwa afitemo urwembe nakubwiye ni ex special force yagihozemo uyagize gutya manenga yihambuye kare azawapi kumbe wuriye gwembe cheputata we jirita cheputata we igirita kwijosi maniga cawe bakira aho boss yakiraga telefone 喂，耀哥， yawo 资料都对比过了，全是假的。 ifiles yaduhaye ni za fake yatujijishaga imbesiri majije umwanya hano file yamuhaye muri telefone ni za fake ntaho zihuriye n'ibintu bijyanye n'imbuto banza arabaruka ariko 你怎么敢拿假的资料？ 你给我找那 file za fake 干不了！ ubica bose sha bakira muri urabura bande andi kumbe wuliye na ndani na wuliye ndani andi yitonze bana kabunda barasa nari sagutobara bagenzi be maniga aratangira boss aratangira kumbe wuliye there agiye kurasa mwana turi kumwe
Uwari bandi fatanya na Fande. Uwari bandi fatanya na Fande. Bafite speed.翔哥，Zyanga. Banano buri umwe mujeva none mujye. Mugira tugire. Bataragira. Boss acamugasharira inyuma. Mwatakasha. Papagasi. Vuba. Boss aratangira. Hano yababonye. Boss baramutangira imbere. Wa mukobwa wa rumashana. Tayari na wari imbere. Uli yari tamike jamani. Sogea ndani faster. Jende. Ndani. Oh. 林队长，我愿与你并肩作战，除掉李文耀。Fandelin, ndashaka ko dukorana iruhande rwawe. Uyu mujyi ko twawutabara. Ibyo si byihutirwa. Reka dutabara ubuzima bwacu. Bare ko afata ibandi. Batwaye imodoka ijoro ryose. Memu nui buri ndaho bakeraho. Bagikurikiye ibandi. Tayari. Arayi bandi ryaje. Akahakuno. Raka. Dani. Tendesha. Baje barasa. Bariga yitonze. Parika nabi ariko nakundi. Beja mu Chiwaya House. Mabandi ni menshi. Ndeze bandi. Nakubwiye bitandatu n'abajombo kirimo. Ukarya show kwezi kose. Ndeze bandi. Band after target. Wana wuliye. Tayari. Turole. Somebody there. Masha Nagal. Tayari barasa kuranti bare ya Fande ariko. Izazu kuranti bare shari rakubabaza. Umeze umuntu wakubiza kinubi. Barasa bamukuvanyo. Barashikira. Nasa hejuru. Karashikiri hakurya. Batakira rimwe. Karashikira tangira. Sasu n'umuntu nagusha. Jawe. Wabitumurira wajyanyabyo. Bachirao. Wa mukobwa Shana. Dore ngo arayitungana na nuza na wuriye. Imanda ya Shana Fandelini arayimutunga. Lindeja. Captain Lin utabitekereza. Nali weni yawe yivirayo. 当年我就不应该救你。 Ntabwo nakaba nagutabaye wa munsi. Wuriye uri muravuga. Wuriye. 以前你是我最锋利的刀。 Atari ufite icyuma gityaye. 一个女人变得犹豫软弱。Ariko wabaye umunyarenge kubera uyu mugore. Wabuze icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Dore ndimo nagutabara. 你自己。 Ati mwabikora kubw'inyungu zawe nangari kubwizange. 就得像我这样的人。 Ndimo nabikora kubw'abaturage bacu ba Silver Pan. 是用别人的命换来的。 Arimo aratabara abaturage abatambamo ibitambo. Abicisha urumogi. Napfanda uvuga. 谁不想做个好人？ Hano ntabwo dukeneye kuba twaba abantu beza. Umwiza ntuzaramuka ejo. Ati uyu munsi neza ry'ubuzima bwa Fandi. Shana ayitunze nde? Kirimo ndasi Shana. 彻底自由了。 Kirimo ndasi nawe urawubohotse. 都是因为贩毒而死的。 Umuryango wawe waciriye mu icuza ry'ibiyobyabwenge. 素的人。 Wakabaye rero umuntu wanga urumogi kurusha ibindi.
Shana ibuka umuryango wawe buryo yapfiriye mu bintu byo gucuza urumogi. 你不应该再回去了。 Naragutabaye wa munsi. Ariko ntabwo nzongera gutabara. Ye kubwira umwanda. Kashana kibutse umunsi bagasize gacunza urumogi. Aribwo uyu musore yagatabaraga. Ibaza umwana bacungishaga kokayine ingana gutya. Kari Kashana. Ari nabyo ababyeyi bako bapfiriyemo. Uyu mutipe rero yakoreraga ingabo za leta Special Force. Yaraje agafata akana gato kambura imbunda. Yanze ko bajya kugafunga ari gato, ariko byarangiye kongera kundana n'umucuruzi w'urumogi. Ndabyibuka. 我谢谢你救过我的命， kandi warakoze kuntabara. 但也许这就是我的命。 ariko ryari ryo geno ryanjye. Shana! Shana! Cyo! Kuri marcho! Shana! Baramuhaye nabohereza nde? Maniga mwitama. Shana n'abafana aramuhereza. Banabo! Tayare! Abana babo zirahana. Yaje kureba sheri. Tayare! Maniga mfashe mwitama rahinguranya. Shatacha. Professor kujya hapa ngurano. Wewe nano yoshenzi. Wewe tugende. Bafata kaga firigo baratangira. Nyuma yabo. Tipari seriyo shawo. Fosha! Kire munda hasi. Macha fosha! Kire munda hasi. Kidobeyo! Unago video vuga cyangwa. Rangije yitonze. Ibyo gusa. Dasa mu rutugu. Tayare. Bandaritsi mariko. Bande muhangana yakubarira yusigaranye mu muri chemba. Yambara kigabo. Bande zirambarana. Andi. Bagabo birindwanyi. Bagabo bindi nyume. Umwana drug dealer. Fandi. Kimushinga urwara mu rutumu mu giseba ariko ko cyamurashe. Fandi. Ndakubwiye bitana turajyombo kirimo. Batimunda. Bande rafatirana. Ibandi. Zamura kabunda ariko sinzi. Turore. Bande kugisambo. Bande kwibandi. Somebody there harwatabaye. Harwatabaye. Kumbe wuriye bamurashe. Uca mwitama. Moses. Babiri. Gisambo. Bande kumuvandimwe. Umwana murumuna w'igisambo. Ariko nagashimijwe ryo mukuru wakora. Bafatirana ikihebe kirakomeye. Ibandi. Bande. Yebo tata we. Kigabo kirakomeye. Kirabafatanya. Kigabo kirabafatanya. Petit frère afata grand frère. Amuteru akajwiga. Kigabo kirakomeye. Banda zingu ukuguru. Ndakuvuna ukuguru tu. Ndakuvuna ukuguru. Ndakuvuna ukuguru. Wivuna ikirenge ukapfa. Wivuna ikirenge wa musanzi. Ndakuma muri murumuna we. Utera ibyuma mu nda. Wivuna ikirenge. Aiwe. Bandi. Kiramubaga. Kigabo. Ibyuma yewe tata we. Mumbavu. Bande biranga. Kigabo kirakomeye. Kigabo kirakomeye andi byo yigize ngo yakubise Doniyeni. Ahuye n'umurenzeho. Cyuma kwijosi. Sinzi birahererahe. Nakubwiye bitandatu simenshi. Aracyari midaya. Cyuma. Tayare. Fandi. Bati ngunguru. Kigabo kirakomeye. Kigabo kirakomeye. Afande bamuteye icyuma ahantu habi. Petit frère y'ubutata we. Zangumiza full stop. Tayare. Petit frère. Yakubwira ducuruza urumogi. Gwara tureze runo dukurije. Uri murafatanya n'imbwa y'umupolisi. Oh. Turore. Kumbe Fandi murutu. Fande. Tayo mugabe cyuma ratitira. Chomoramo. Bijosi. Oh.
abagabo Silver Pan Island ngo yageze ku rwego supplyinga urumogi isi yose harimo za fentanyl, methamphetamine, heroin, cocaine, ubwoko bw'urumogi rwose rukorwa muri opium poppy flowers basupplyinga isi yose. Southeast Asia ngo yararabaye mugenzi indiri y'urumogi. Mugenzi maniga buri muntu wese ugiye gupfa atangira kubona ibyifuzo bye byose byarabaye impamo. Yatangiye kubona umugore we wapfuye kera nako ex wife bara ahantu zicuranga. Atangira kubona yijyane sentetize ibuya kuri Nyabarongo. Buriya ntuzabura usokana umukunzi wawe nibigucanga uzagiye Nyabarongo, Nyabugogo river. Arya ni Nyabugogo river ni igishanga cya Nyabugogo. Yangu ujya Kinshomera hepfiriya cyangwa Nyamidungu. Hariya ni Nyamidungu, hariya handi yitwa iziti Nyamidungu. Ujyane sentetize ujye kurya ku bwa bukeri harya bwitwa nguki. Aya bwabo naze bivuze murabuzi umwe bwa Nyamidungu burajwigira nakubiri mwese ndakugera kwe yatangiye kubona mugenzi we n'umukunzi we wapfuye kera na filime ndakeka ari ukigenzi. Ati mugenzi mu mushinga waje gukora iki gukomeza uteza imbere Silver Pan Island. Wa mushinga wa yanza ya Shinongo za mbuto zarageze ziraterwa ndakeka n'agafemero kagenzi yari umusobanuzi wanyu da premier for the one and only. Abaje mwakoze kuzana bakunda cyane cyane. Hasta la vista. Aya kibanza turimwo abamarayika baracifuje. Praise God. Ibi Imana yari yarabigize ibanga irabinyegeza muri yo hamata muntu numwe yashobora kubimenya. Barifuza kubirunguruka mugo Imana irabihisha muri yo kugeza umunsi yaduhishuriye muri Kristo Yesu. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira ngo urubura bwanje uyu munsi ndakuvya. Ariko twebwe yarabitubwiye. Murabikekeranya twebwe yarabitubwiye. Tugende bukebuke. Waranoranije undutisha ibindi birenga umubuzi umukubaho kwa. Come on. Waranoranije undutisha ibindi birenga mu vyaremwe vyose nawe waranoranije kandi. Come on. Waranoranije undutisha ibindi birenga mu buzima bwawe umukubaho kwawe. Waranoranije undutisha ibindi birenga mu vyaremwe vyose nawe wigenza ubwi. Naho ngo vyagira nta kibazo mukanya tugira duhaguruke. Muza gusanga mwahagurutse sivyo mwe murica. Praise God. Naje banzanira gatebe nicari kajya. Praise God. Hallelujah. Twarishizemo ko guhimbaza Imana nyene bifatanye na position muga ntibifatanye na position bifatanye n'umutima sivyo none. Praise God. Hallelujah.
nibaza ko atawutsitara twese twambaye ibirato urashobora gukomarira amashyi menshi Imana urazi ukuntu umusavure tugara amaso yacu gato urashobora guhimbaza umwami mu mwemu yawe Shalabradia Shelegedi. Thank you, Lord. This is special Friday for revival. Uyu munsi udasanzwe ndagomba gusaba nturabe juste ibiko biripasa ngaho imbere ariko uyu munsi urashobora kuvanamo ikintu utazokwigera wibagira mu buzima bwawe Selivra alo shanamande Selevrida asovranenda lehijanabaya. Thank you Lord, thank you Lord. Ugara amaso yawe umudogizi ibiganza vyawe umubwire ati turi hano data. We are here kandi turazi ko Asevrina Asovradia umwami nawe ari muri kino kibanza. Turazi hamwe n'ivyo tumaze imisi twiga Imana ntitukirondera ku misozi, Imana ntitukirondera i Yerusalemu n'ikibarizwa mu bibanza kanaka, ariko uyu munsi biciye muri mpemu yera Imana yarigize available muri twebwe. Bisigura ngo tuvyagiye ngaha Imana nawe ndiri muri kino kibanza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho avyagira mu mashimwe y'abana bayo. Numviriza ntiyavuze ngo ni mu mashimwe y'abakozi bayo, yavuze ngo ni mu mashimwe y'abana bayo. Ugara amaso yawe umuhimbaze mu mwemu yawe. You are here and you said you never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. You are here and you said you never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. You are here. You are here. And you say you never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. You are here. You are here. And you say you never leave. We need you, Lord. Shaka kugara amaso yawe y'umubiri ukwihweza data n'amaso yawe. You are here. And you say you never leave. We need you, Lord. 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 Need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Oh, we need you, we need you, we need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. You are true, and your promises remain. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. You are true. You are true, and your promises remain. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Jesus. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. Yeah, we trust
shengero. Every moment Tous ibiganza byawe, dusa ibiganza byawe, dusa ibiganza byawe. Muhimbaze mu mwemu yawe, muhimbaze, muhimbaze, muhimbaze. Shenema nina zena, zenena nina nina. Non va mahoro, non vomo tuzo, manurimi, ivi. Come on. Nuva mahoro, nuva mahoro, nuva mutuzo, nuva mutuzo. Manuri biza, manuri biza, manuri biza. Jewe nuvi baraga, nuvi baraga. Manuri biza, manuri biza. Lascia qui scendere un po'. Nuva mahoro, nuva Come on. Hari abantu bavyumva batariko barigirisha. Oya, abantu batariko barigirisha mu vyature munezerewe. Nduvi baraka. Ay 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 ay. Yeah! Shut up. Sewe, nuva mahoro, nuva mahoro. Manuri giza, manuri giza. Urashobora gukomera amashyi menshi uwo mwami wawe. Hari abantu banezerewe. Oya, mukomera andi mashyi menshi umwami w'abantu. Ay 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 ay. Ngo kera cyane isi n'ijuru bitaraba, Imana yari idufise mu vyiyumviro vyayo. Ngo yaragabiye kera ngo kuzotugira abana bayo biciye muri Kristo Yesu. Mu cyongereza hacavuga ngo what pleasure he took in planning this. Hari umunezero yari ifise iriko irabona uyu munsi muri Spirit Garden bazoba bariko barahimbaza banezerewe bavuga bati twumva amahoro. Ubiriza aya mahoro turiko turavuga ni ya mahoro amwe naho twokumva inkonga aho hanze agumaho. Praise God. Nico gituma tuvuga ngo simfisi Siboroga. Aha. Guhamagara izina rimwe wewe uri I call you and ask you what's your name. Oh uri. Oya, murashobora gukomera amashyi menshi papa wacu friend. Praise God.
Aya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 . Sinzi ko murabona umwana uwo ari we wese iyo ashikiwe n'akantu kakamera nk'akamukanga umenga hari ukuntu abasuraje iyo avuze ngo mama. Murabibona umenga aba yumva yuko protection yose arayifise kubera ko yavuze iryo zina gusa. Muranyumva? Hama twebwe uyu nitukiza imbere y'Imana turira ngo kuki wavyemeye. Oya tuza tuvuga ati papa what's next, kuko tuzi neza ko ijambo ryiwe rivuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako. Oya si urashobora gukoma amashyi menshi kuri uwo mupapa vre. Chagi urashobora gutamba bukebuke bukebuke utibabaza. Mukozi wanje byose byanje simfise uko novugiza. Aha ubuzima bwanje niwe uga. Aha we wambisimwo akarero umve waranoranije undutisha ibindi birenga. Ubuzima bwawe umukubaho kwawe waranoranije undutisha ibindi birenga. Muvyaremwe byose nawe wigezwe twese hawe urubura bwanje ubu ndakuvyaye urubura bwanje sifise sifisi hebu y'ubwoba visi hebu y'ubwana simboro simboroga sinaka uhamagara izina rimwe je bisaba izina wewe uri I call you and ask you what's the next time. Oh uri wewe uri that's how I call you and ask you what's the next time. Oh uri wakoze byose ngumishure jeye yandoto yawe yarisize. Oh wamamagaye izina. Come on izwi. Aha uranyongorera ishengero gusa. Oh yes sir. Wow two sifisi sifisi yebu y'ubwoba yeah yeah fisi yebu y'ubwana siborosa sinaka jewe hamagara izina rimwe je bisaba izina wewe uri I call you and ask you what's the next time. Oh uri wewe uri that's how I call you and ask you what's the next time. Umve kano kantu umve hari ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo rivuga ngo mbega ninde wo mu bamarayika. Umviriza tugende bukebuke mapade shaka kano kantu mukaririmbe muriko muragatahura. Mwumve umuvyeyi wacu yamaye abitwigishije uyu munsi rino bakwe twagiriye kino kibanza turimwo abamarayika baracifuje. Praise God. Ibi Imana yari yarabigize ibanga irabinyegeza muri yo hamata muntu numwe yashobora kubimenya. Barifuza kubirunguruka muga Imana irabihisha muri yo kugeza umunsi yaduhishuriye muri Kristo Yesu. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira ngo urubura